dakika 30 ezarenga omurshaha 5 z'ekiro turi aha Kishayi aha Entebbe International Airport kandi omumbiri gw'omugyenzi Canon Honorable Mary Karolo Kurut nibwo gwahika aha Kishayi eki awuzikire shaha 5 z'ekiro omu kiro kya buseesano bw'eriizooba omumbiri gw'omugyenzi Canon Mary Karolo Busingye Kurut nibwo guhikire aha Kishayi ky'enyonyi ekya Entebbe International Airport. Omumbiri gw'omugyenzi gwakiriirwe abebembezi bebembirwe omuhwezi wa sipiika w'eishengero ry'eihanga Right Honorable Thomas Tayebwa, owabeereho enganzi y'eihanga Dr. Ruhakana Rugunda, Minister Raphael Magezi hamwe n'abandi. But I think you need to remember something very, very important that we cannot forget. That from dust we came, to dust we return. From dust we came, to dust we return. It is a reality of life. Abwanyuma omumbiri gwe gutwirwe aba company ya A+ Funeral Services kubaasa kugutebeekanisa. Bagambaho na bamwe omu bebembire entebeekanisa z'okushendekyereza omumbiri gw'omugyenzi kandi aba bashoborera okwentebeekanisa zeemereire. Omumbiri gwe omukanisa bweranyangi okushaba okwe nikwija kutwara eshaaha emwe then kuba ararugeyo hatuze aze omu maka ge aho abantu bakwija kufunira omugisha kumuteekaho eriisho rya muheru. Tujja garuka ntujeyo vigiire endiijo nija kuba y'okushaba abatabaase kuza bweranyangi nija kuba hariyo okushaba omu maka ge. Nitujja kuviewinga na omumbiri gw'omugyenzi so omukoro gwe nituza gukora ekiro kyona kya nyenkyakare orwa kataano then orunaku rwa mukaaga n'orunaku rutuza kwija kuba naaza kuziikwa. Emikoro neija kuba omu Kishayi ky'omupiira ekya district ya Bushenyi. Honorable Michael Mawanda yahamya ko gavumenti yabaasize kuba neebaha obuyambi nk'oku omukuru w'eihanga aragiire. Twaheze kuziika next week abokuba nanka bakagisindika omu ruhuumura parliament ahe kuba yari yagarukiire motion egyo neija kumuvingwa gavumenti habwokuba bamuhiire official bariyo then babaase kubaho kutonzya n'okumugambaho nka okuyabire ari omuntu w'amaani. Ogu yasaba gavumenti okubaasa kuyamba family ey'omugyenzi okutwara kampuni ey'okukora reusable sanitary pads y'omugyenzi abeire yatandikire kwombeka okurebeka ngu yabaasa kuba yahwera abantu betanga ekyo. Mere nuwabe nakunda kurwanirira obugabe bw'abakazi nambwe noreeba nahati twarigira omu by'obwebembezi project yabire natandika ebire ryo kukora abenaza kukora reusable pads zabishiki ahubwo ni kimwe cyo kuteganisa biki bana bashuma ahugira ngo ejo item no baba tajini abo ibora ryayiza kandi eko factory mbase kuyamba omushiki agumize munashoma ateteganisibwe ekizibu ekyo. Ogu yagamba nta mugyenzi nk'omuntu abeire ariho amazima kandi orikunda ihanga rye. Akaba ari omuntu arikunda omuntu w'ahansi akakora omu gavumenti yaba minister yaba kyona kyabire konka akaguma aine akakwate k'amaani munonga aha muntu w'ahansi. Gasha kwa Ronald Ngabirano wa Bwatayaro West muri Kampala.